ati numvishije ikintu kimeze nk'isasu kivuza ubuhuha kigana ku matwi yanjye. Mpita numva ko hari ikintu kibaye kandi kitameze neza, urusaku rwinshi cyane. Numvise ikintu kihuta cyane kimeze nk'isasu kiza ku mubiri wanjye. Nahise numva ko hari ikintu kidasanzwe, ndikanga. Nita mu mutwe hahita hazamo ko ndashwe. Donald Trump ngo nikozeho, mpita mbona amaraso menshi arimo kumvaho. Ndebye ku kirenge, ndebye ku kiganza mbona amaraso menshi cyane. Amaraso arimo kugwa agenda agwa ku ishati yanjye. Ako kanya nahise menya ikiri kuba. Numva n'urusaku rwinshi rw'abantu ku ruhande. Numva n'amasasu menshi akomeza akubita. Ayo niyo magambo Trump yavuze ari gusubiramo abaganga. Yarageze kwa muganga bamutwaye mu modoka ye itaraswa, ya modoka y'imutamenwa. Bamujyana kwa muganga baramuvura, ariko nta kintu yabaye. Yatangiye gusubiramo ibyo yumvishije, ibyo nibyo yavuze. Ibi bintu n'amahano kuri Amerika. Ibi bintu biherutse kandi kuba igihe cya John Kennedy, bamurasira ari mu modoka agiye kandi kuvuga ijambo. Donald Trump nawe yararimo kuvuga ijambo mbere y'abayoboke be. Muzi ko bari mu bihe byo kwiyamamaza. Ako kanya hari umuntu wari witwaje isasu yari hejuru y'amabati hakurya. Ahita amurasa isasu. Ubundi yashakaga kumuhamya mu mutwe urebye neza. Ariko kwa kundi Trump agenda avuga azunguza umutwe, birashoboka ko uriya mugabo yabuze igipimo. Utumilimetero dukeya cyane nitwo yabuze kugira ngo inkuru ihinduke uyu munsi ko Trump yapfuye bamurasira mu ruhame ari kuvugana n'Abanyamerika. Ibi bibaye ikibazo. Ariko uko biri kuvugwa, uwamurashe yafashwe. Reka dukurikirane aya mashusho live turebe neza byari bimeze gute. Ukurikire Kigali Line Update, dukomeze tukugezaho uko byari bimeze live, uko barashe Trump, ukuntu byari bimeze. Trump yari mu kajiji mu stade muri Pennsylvania arimo kuvugana n'Abanyamerika. Muziko bari mu gihe cyo kwiyamamaza. Yarari mu kajiji gatoya cyane avugana n'abaturage, ariko iki kiganiro cyangwa imboneraruhamwe byari live kuri televiziyo, Abanyamerika bose babikurikirana. Ako kanya ari kuvugana n'Abanyamerika, babonye Trump azamura akaboko hejuru akora ku gutwi, ahita yikinga ku kariya kantu twita agatuti abayobozi bakunda kuhagararaho. Ako kanya hahise kumbe kuriya gushira akaboko nuko yumvishije isasu. Yumvishije isasu rimukoraho, ahita agwa hasi. Yaguye hasi. Ako kanya babandi bashinzwe umutekano bambaye amakoti y'umukara n'amarinete y'umukara bahise biruka bamugwaho, baramukingira kugira ngo hatagira irindi sasu rimukoraho. Wumva ko amasasu yarakomeje, amasasu yakomeje gukubita. Ariko Trump agwa hasi, ahise yumva abari abantu bashinzwe umutekano bari kuvugana. Umwe bahita batanga amakuru ko uwarashe aguye hasi, nukuvuga ko nawe bamurashe. Trump yahise atangira kubwira abashinzwe umutekano bamureke ahaguruke asuhuza abaturage. Nuko nguko yabigenjeje, yahita ahaguruka. Murabona ko yahagurutse kariya gatuti yifashije kenda kugwa, ariko arahaguruka nk'umuntu w'umugabo, ahita azamura igipfunsi hejuru asuhuza abaturage, ashaka kubereka ko afite amagara mazima, nta kintu yabaye. Kuko abari bari hafi aho ngaho bahise bishiramo ko Trump apfuye, ariko bari abantu bashinzwe umutekano bari kumwe nawe bumvaga ko ari guhumeka. Hariya rwose muri Amerika harimo ikibazo gikomeye cyane.
aho ngaho ni muri Pennsylvania yarari. Umuntu wamurashe bamenye ko ari umusore ufite imyaka 20 atuye aho ngaho mu kariya muri ya mugi wa Pennsylvania. Ubu ngubu turi kuvugana abayobozi bo ku isi impande zose batangiye kumwoherereza ibaruwa utunote two kumubwira pole. Aya matora bizagenda gute? Nimba bitangiye ubu ngubu batangiye kurasana, bizagenda gute? Bitangiye gutera abanyamerika ubwoba. Ese ninde umurashe? Ese uwo muntu yaratumwe? Ese bazabimenya gute ko bamurashe? Ibi bintu ko biteye ubwoba. Ibi bintu bibiherutse kuba muri Amerika kera barasa John Kennedy warugiye nawe kandi kwiyamamaza, bahita bamurasa ari mu modoka, bamurasa mu cyico ahita apfa. Imana itabare Amerika. Komeza ukurikirane Kigali Line Update. Ntiwibagirwe gushiraho like, ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe.